Dobar dan, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Business Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome kako možete optimizovati svoje poslovanje i smanjiti porez. Vaš knjigovođa može biti vaš najbolji saveznik na putu ka finansijskom uspehu. Savet broj 1. Pravilna evidencija troškova. Pravilna evidencija troškova nije samo vaša obaveza. Ona može biti i vaš vodič koji će vam ukazati na oblasti u kojima možete ostvariti uštede. Savet broj 2. Poreska optimizacija. Poreska optimizacija vam može pomoći da zadržite više sredstava u svom biznisu. Vaš knjigovođa vam može pomoći da iskoristite poreske olakšice i određene strategije koje su u skladu sa važećim zakonima, kako biste smanjili poreze i ostvarili veći profit. Savet 3. Praćenje naplate i likvidnost. Praćenje naplate i stabilna likvidnost su ključni za vašu finansijsku stabilnost. Vaš knjigovođa vam može pomoći u praćenju tokova gotovine, naplate potraživanja i održavanje finansijske stabilnosti. Savet broj 4. Digitalizacija knjigovodstva. Digitalizacija knjigovodstva i korišćenje modernih softvera može vam pomoći da pratite realne finansijske činjenice u svakom trenutku. Savet broj 5. Redovne konsultacije sa stručnjacima. Vaš računovođa može biti vaš najbolji savjetnik. Može vam omogućiti da donosite informisane odluke o porezima, investiranju i finansijskom planiranju. Ako želite da saznate kako možete optimizovati svoje poslovanje i smanjiti poreze, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka vam stoji na raspolaganju. Do tada, lajkujte ovaj video, podelite ga sa svojim prijateljima i zapratite naš kanal za još savjeta. Pozdrav!